har san nai na lom in drive tiro chuan kan vision hi ma se kan voinia kan shed bel tura nga ya vision hi nei ang wo vision nei lowin vision I tom nei Mizoram cha hi target ka tum lawa I khovel pum puye ni chu ka target ke mani kal tum na ngor kal kha alo dikber lem lo ta thil zau zok le midang ngai dan te midang thoron te polo thlir ve kha atrol ve ni TiLi te chu ka zir chok ta khang experience kan nei khan voina chuan India ram anga po seminar anga po soitur nga po la min chan tir ve ta business tirngo ta hian achung a hian thil hriat tur hi alo tam li tuka akham om don lo riang ka sia hei zir tur dang ha kalanga li tukin ka kain sia mo hei chu ima ka jui ma chuanin hetiang rice beer angte chadak lo neya mi ina hela ian rice beer chatak a ome anti tur ang eng he kan state na kan traditional connection nei ka khatiang kha chop chwa ka dot I tun ma kan mu phak lo tur ang le kan biak phak lo tur anga kan ngai te kha interaction te kan nei puya ke ni hotan chuanin a hlok thak ka ti Chengrang le Ngenmu Season 4 Pakhatna hi Mizoram Startup Mission MSUM neih a program hi Sandbox ti ani Sandbox a hian ni thum chhung in tuai hriam na hun man ani a kan show organizers te hi Tharthilthlentu TiLi le Zonet te ani a TiLi Tharthilthlentu Entrepreneurship MSME Support hi Mizo mani kutke din tumte tan liawa NGO din ani economy che maduna kan sabak lo nga kan financial situation te production kan nei lawa central sarkari min chong thong ne deuh lai me kha han eng tin ye survival assistate an kan nei ve siang kan ti chuan Mizoram pon India mai point lo cover la hin eng tin ye product kan nei ve siang agriculture product pon ni thaya agriculture an ti ma mi mal tak premium product premium segment point mo ka tia service te pon ni thaya tech te pon ni thaya kha hanin engi kan ti ve thiang ti kan ngai to nai kan seng sa ve em chung pa ni chu engi yang tu na kan tu Chengrang min TiLi anga min khal ka tu ni ta kan man ro pa ka Chengrang le Ngenmu te hi lo ni ta ti kha he hun kan man kan tu ra hi ni thum ve lang lo ni ta kan da ka ron se na hi ti tu mu ke mani on ke mani level chwa productive ang zone se tai lang kan ti productive nge tu ni zona kan zone nge tu ni kan tiu sia tu sia na kan mang nge tu ni ke mani ka ren kom he ba in the vine Chengrang le Ngenmu season 4 lo ma chu lo me PC lal chon mo ya kan ya tuna hian chonte furniture works ti carpenter te inchung interior design lampang ka kalpi me kani karon tel chan chu ka sumdon na furniture works ami hi tia tuna kan kalang pet ni ngot lo dewa lian jok le changtung jok ka kalpui ve thei turin mason ve jok ka kalpui thei turata na tin karon tel ani first day chu ka rel ruina ka ngai to mi lo zong kha kan soita ka set thiam lu tuk lo ni chu idea pok ka tho thawak lo ta chongina maro chu ka zir chwa jok lai chu ke mani kal tum na ngor kal kha alo dikber lem lo ta thil zau jok le midang ngai dan te midang thoron te polo thlir ve kha atrol ve ni TiLi te chu ka zir chok ta chuan ei zona thu anga lo ni ta se tuna kan kalphung anga hen private ang mimal ang ngor kal aya company anga indin te le kha theng chi kha a thatna lai kha ka zir chok tel ve thung ani tuna hian ka kalpui tum na bera chuanin a furniture works bi ka hianin hei karchenga Mizoram chunga aizol chunga big te polo ni ta selangin phai lampang atanga laklo furniture thila tam ta
tung chu asiam aluk sa chu moi ta quality kha thalem lo thina ni chu khami kha ka va elve phak niin kai ria chumi tur ta na chon furniture mitinina kan ban phak low budget atanga high budget thleng kanin kasiam ve theidon in ka ria chumi tur ta na chonin chumi chu ka ti puitlin thei kha karil rukta chu lo le chonin mystery kan tiringot ta Mizoram hian azirna mu mal le blackboard in zirtir na te ka ting chi kha om lo ta chumi tur ta na chonin Mizoram thalai tam zo ka kha namu lem lo tam tak kha mystery na ka ko mu the ka zirtir thiam the kha ka be seita chumi tur tan chonin azirna sikul kha din tel kha karil ruk ve bokani chu chumi tur tan chuan ale ka bu te ka bot sai ve me ka misang sang ron te po ka nei ve to a kala puitlin che lo deuta chumi tur phei chon budget te po ngai len ta mi engmazat khunglu tur phei chon chu ti hlawhtling ngai tuin kema theyang in ma kala ve mek zelta chu tunai na bul katran angvel chu ni ber bei chu ani na taka chonin a hlawhtling na tak tak tur chonin thil thui takala om tiang khanin risk tak lain bulkan tana kum som chung vel khachu tiang khan bulin tran in zir chop boxi kan lo zir thiam sa ngut kha lo practical ajon alo thum lo ari thok thui lo ari check lo ti mai zong ate tingtang effect pon nei lo le ngai zong rual on hli ro ma khan kanin lam chop te ya khang experience kan nei khan voina chuan india ram anga po seminar anga po soitur nga po la min tran tir ve ta voina chon kha kan jingkong chon har sara om ve thon ya Baile kaming chu mal somdong lian tlau ania kan business hi arwa ania arwa hi business pani duang ni kan kala rice beer making le ginger beer making chu baka soap making hi kan specialize poka chu mi pani chu kan kal kop char ani Chengrang le Ngenmu ka tel chan chu business hi kan local puih ve popa enge hei development kan ngai na lai te hei kan financial development turte chuan enge hei keima ni proprietorship angin kan local ta hei ke ni chuanin private limited anga lu chau te kha kan han hlau ringota ka te ang te kha hei business in expand du chuanin kha ang te kha engtia ti chi nge te kha kan shelawa chuanin enge engthil ham that na nge kan nei theya enge kan business development tour ang chi anga ta na kan shat lo tam tak te khami shedu khan Chengrang le Ngenmu ang ka telani ei voina sandbox first day kan neya team pitching te kan neya mi pathum chau khan group a kan hin thliara enge he ki mani business ni lo dei business dang dei ang te kha enge he mi pathum rilu in tho khom ang khan ti khan enge he project lim siam chopin kan han pitch vela kha kan thil ti ngai lo ania pitching hi kan thil ti ngai lo ania acha em kan thlin lo na lai tam tak kan mua department sha chan lo poi mo ja te kan mua tuna te po he pitching ti ringot donila ke kha ka pitching ti na tur kha excise and narcotic department line ania khamia lo injir ka ngai ja khate ang chi ang tam tak te kha voin kan exercise chang hang ka share atin thil kan ngai thak tur tam tak kan shiat bel cheu boka kha alu em ani sandbox first day kha lok puilu tu paiso rice beer le ginger beer hi ka main focus su anita Mizoram han zuchia le tivel inturi atam em chuan rice beer le tivel hi quality control hi engma om lawa hi Mizo mi pui te hi rice beer kan hantia rice beer hanti meila zufang ania ma se namdang kha ka target population na ka da te la wang khan mi zong shat fia thei deu turin rice beer ka kan han ti deu khira chu keima ka jui ma chuanin hetiang rice beer angte chadak lo neya mi ina hela hian rice beer chatak a ome anti tur an sha thei tur ang khan he intiran manipura te po sekmai chatak main an brand
an brand tikhan state and promote khatia ang tour ang khopa enghe kan state na kan traditional connection nei kha khatia kha chop chwa kha do tin ginger beer bi ki Mizoram ginger hi kan promote na sa MMA chan ginger beer hitia kan han siam hian thingtlang le lo nei tu te tam tak te kan support thei do na tin ginger beer hi medicinal value sang MMA hemi hi khotlanga kan thil sha lu tuk vak lo hi kan sha ta tan ron chop chha ka do ne vi paratha chu kan threwa om tok to thona se frang frang hi au ching kan threwa smiley hi kan chuan ber zu ne It's a very humanity problem so enge kan ti chuan in population te ni theya climate change te ni theya enge solution kan nei kan ti chuan in planet pakhat chen be thei reng na tui te omna machine ina adam kho cha theina ma chu Kepler ni da chuan in Kepler a hen in son du chuan kan pui thei chawa Kepler ki 5 art khovel ai hianin 2.4 times in azauzoga so wang jan Kepler in son du jan rocket mangin 1402 light years speed in kan thon swap chola kita kan humanity tham ai Kepler chu kan ta Kepler chu I amun kha kan zuar don hey amun hi kan tit lo me ma 1 kilometer hi hemi square meter hi square feet kilometer hi sin khat lekin kan ti don nei hey ani hian rocket asiam thiawa asiama chu I ni khat chau ngai don kan travel chung hi light year hi mo light year ring ngam kalanga okay theng batang kha chu hello team 5 chicken ya khoverina mamo chu plastic tiran khani tani keni hi bi tech company kan ya elo bacteria pakhat plastic aral thai kan siap chuak la chumi mang chuanin kan process thai ni plastic waste chi sham sham kan process thai ya plastic waste process le tuin nei chuan mi ron be thai re man dewin always in process don ye bacteria chalo always processing bacteria pokhadu chuanin kan shan chuak thei ve reng ma se kha chu kan customize deu don chuanin etinan I plastic chian ni lo po engineer radioactive waste yang pokha kan process khabi tu khanin btech company kan ni ang khanin an ma mo ang khan kan customize thei team chi na kan ron chop chop chu AI mobile hospital ni anila initiative dan chuan super ambulance ni meta ami super ambulance sunga hanin operation function hat e doron ro maneta AI na operation ti hat e doron ya AI in ambulance film ve tam taka initiative dan chuan in vai film te Korean film ate po doctor ina sai tam per chu ron thleng ma de ula chuan anti ania chu an thlen ma lo na pakhat chu a travel kha dam lo omna awa thlen nuwa hospital la pan le nga ya khami pan ngai to lawa a thlen na huna dam lo wa purain ha the ha atum chu ni keni Mizo Cultural House kanya board of director ho kanya chuan state da ngai Mizo Cultural House din Mizo Cultural House chuanin kan facilities ni angzu food and beverage restaurant ania nga chuan food and beverage Mizo food and Mizo beverage kan serve anga chuan khami han a part of food and beverage khanin Mizo thuam chang handloom and handicraft kha leithein kan chop chhak nga chuan chumia chuanin thomno ti kha Mizo Cultural thomno ang chiang chang kha koisa choi hak chin thein kan ti anga chuan khami me ba ka khanin Mizo enge hei pani velina laman show thei chi angkha on request hei paper request anga kati ang request chu khanin kan ron chop chha nga chu
enge hei customer ina duration anga an request to ram khanin khami angkha thumno ho chin le enge artist request angkha chu kha pay per hour angkhani ani dona rosang zela kania vareng te tanga local gani sumdo na khovela masona be se wanga he soron te li gani keni hi income manufacturer gania tuna ri join ice cream le marchamui hi kan manufacturer thea small scale manufacturer kan lani ria wang hianin manufacturer pa ngai ni ve tumin he so hian kan ron telani tuntum kan training hi a hlok thak khop maya pakhatna chuanin merchiat ngai lo thian thar te kan chara he hi lu hle in ka ria chuanin trainee train khaten an experience te min han sera khangte kha keni abultran thar tan chuanin a hlok thak khop mai kan dream a chuanin keni thil siam abik takin marcham hui hi export quality niin kan threveya chuwang chuai Mizoram han chua puih ve nge hi kan tum mani ke hi ke valashet puya ania republic veng thanga kan kosme kani Ch&Ng karan tel chan chu ka idea hi engkong nge ka zo pui don ti ka she theina turin karan tel ani kan startup hing chu gift ti nia green innovative folium technology ti nia omje chu eco-friendly product na manga na technology manga siam choti khane meita chon thing an pui na manga tanga siam ha kan focus ni anuam khop maya first day pe ka chu ka tel tamlu tung lo na chungin ka hun man to chuanin anuam ka ti polani interesting ma zerbel potom takane ni ka dream chu inventor ni ka ti lo tun din hma chang la ti lo tling thei ri lawa innovator ka thlen thei chin riania ka mau na chuanin ka thlen thei ngei ka be se ni mana ka soi thin chu idea in ruksak chu chang hi ne idea in ruksak hi hlawm anei tu a chiang ber zo ka ruksak te a chiang thei to lo chu wang an lo ti ve ni pa ti ro se churi lan che chong lo ti khan ruksak the idea kan nei ni chuanin ruksak thei me idea kan nei ni chuan kan idea kan thlang do nei se thiam tro chu thiam zo enga dinge entrepreneurship tam zo kai success in ti chuan hemi wang me hi nia vision ro pui takan ne ya chu vision ro pui tak back tu chuanin har sak na le siom tam takin an mani tu ma wang nia chu wa chuanin kan re thei deu mo kan har sa deu mo le kha kan thiam lo deu mo lom ro zo ka chu chuan a lom kal chu ni lo se chuanin tun workshop hlawhtling takin hi do an mi har san nai na lom in drive tiro chuan kan vision hi ma se kan voinia kan share bel tura nga ya vision hi nei ang wo vision nei loin vision i tom nei profiling hi ni ta ne zo tuna in lo ti me ka kha in ti phasak ber tur zu mo in din mun se chiang phasak ber ro tuna in ni na vision in chiam ma vision is shit chiang du chuan helaya vision ka ti number 3 number 2 number 1 hei poi mo lo om lo ma se poi lo number 1 le number ngo theng ka khel do na number 3 hi shit chiang tak du chuan in hei hi se chiang ro hei se chiang ngai ta ni chuan zo profiling a kan tran thin ta ni enge voin nia ka din mun enge ka ni dik tak mo kanu le pa te ka profile hi enge ni mo sum ka din mun enge ni mo enge ka sum din mun voin nia hi nge kan hi Chengrang nge kan hi chuanin I Chengrang nge ka siam chhuat hei ka skill hi nge ka din hun mi te ai nge ka thiam na mi te khang zong zong ka in profile that po le in she chiang a in she chian po le vision in siam thiam TiLi kan tina sana po hi hemi kan logo po hinan sinta wala outside of the box kan sfok to tina representation tan kan mang tan hemi tero te po hi chuan a ming sim hi nge ngai dan tilok teng a thakin tiam makin tiam thingin tiam han komen lok te chuan o hun kan lak le la kan chang thatlang ta ni endia Tharthilthlentu ka tina chan kan tina chan ni chan pani poi mo de om ta ne pakhatna chon marketing stunt ta ne
thil Tharthilthlentu di tai lang enga ta ma min ngai vak don lo okay thil Tharthilthlentu ni chu min ti savele ringot don ta min zot don lo ni Tharthilthlentu kan ti chu min zot enga ti ni Tharthilthlentu in ti kher thil Tharthilthlentu ti ve mai tu lo in hek lut tuk chu ti khati ti an tran tlang pui boka kata khan ke ni khan defend na hun kan in siam ta ni kan case kan defend thei ta ming lama lo har te kha poi ka ti kan ti valon na chan chu an lam tum chal khan hey ni china ka soi mishing mi zia khan atum na wang han atinget ta ni attempt the siam ta to pronounce and then thuk dan ti sang tang dan Tharthilthlentu ti pol na wa Tharthilthlentu ti pol wa ma however ke kapo ka poi kan ti me lo ta ni mi ti sang kan ti sang pol lam se who cares kan ni na kha ti bo chung lo atonality khan lo sa ka ni me ya idea zo ka min an lam nem te lam an tum te khan artistic ta ni tu na jo in Tharthilthlentu se ta chu lam har de kha an ti tang pui ta poi khan ti vak lo ta ni chu a marketing angle atanga approach khan ta khami zo ka chu chuan chu mi marketing ina kan tel a subset chu keyword ne ta ni keyword thi chu entina google ta wala ka chuak ngal vek kan lang ngal vek boy pui ngai ro SEO ta ka boy pui na sa ta na ka tholai chuan keyword thi poi mol to kha chu soiza lo tai la chuan a point panhina chuan iron soi chia mizo tong reng hi han ngai tu ta wala word pani kan vocabulary chia ni o tak takin entir na ka man thane mangklang zel mai la hi ek in than te si da ek le in combine ek in toilet ni lo it's not a new vocabulary pani omsa kan join at omsia kan nei tir se ani de ovek ta ni chu man kan re theilu tuk ta vocabulary phonetic wise kan hosal tuk word pakhatin meaning nam tak nei thai amar se vocabulary zong so ni kan hosalo ta ni chu man and then hey word pho pet ten du thin ta chu tia kan ti don ro ni chuan enga te kan pho velo o ti ka ngai to me thina ma se word tharlak kan pho chuan reception chedon sia chuan word omsa hi twist tila chuan enga slowly kan build up thei ma na ti khan ta ultimately chuan hey entrepreneur ti poi lama har ai me athen bejan spell dik thelo me thani hiala entrepreneur ti poi hi alam pu hara entrepreneurship an tiang che kha mitluka da kan tum ve ta ne to na hian entina Tharthilthlentu han ti chuan entrepreneur sainan nakina chuan hey chu figure out time what TiLi kan tin na chan ha oh TiLi ti turnia ma se TiLi te kan ti ta me ta it's okay chu po chuang lo ma se a by definition as an TiLi khaneta TiLi khan ta mo kami kha khang te po kha hey story to sell kha kan nei ta ni whenever we khoi apo kan ka khan okay chu kan story nia chu kan tu mania hey kan thinking out of the box nia TiLi kan ti po hi we are approaching a new thing ti zong khan hey selling point kan nei the ma se a set live ber chu mizo ba kan tiam chuang la ba nam dang kan thiam va lo la ka set de la ka ma se mizo ji ka khachuan hey ni mon tia emi big kitchen lom lang phai chun lom lo honestly speaking an lom vak lo tu man ma se hey chu an lom tlang pui an ti tlang pui ni chuma kha Share the sim ta kan soi duak na chana chu nang mani pon nang mani thilin form don khan ngai tu chan de ka ngai na chan chu once you form a brand name it sticks with you aum ve reng ali chuan min kan phu te khanin min catch phrase the yang ni yang ti level bor kha ngai tu ve tha oh ka ming te po kan loin siam to tho mai thei general do ming that nu te po om ve a ni se kha do pakhat kan u pakhat Kaming chu mal somzol nia tansil veng thar tanga local kani Ch&Ng ka tel chan hi kam product te develop nan le I in advertise nan nia ka product hi LED bulb nia chau sei wung ti mingin kan loading chu kani tuna kan hun man to hian kan idea te min phor chua saka le meiba ka atakram min thleng pui tura ma min lak pui hi atha ka ti tuna ka tumber hi chu bulb siam ngor ni lawin light gadget shim ceiling light te street light tiang reng
tiang te tube light tiang zong zong chung ho chu Mizoram supply ka tum ni Kaming chu lal big zola chat chu ka tia zembo ka cheng kan nia Ch&Ng tel chan chu mason na ka zon wang ania tuna ka thil ti lai a hianin hei ai tha zo ka hei ai om ze nei zo ka chet dan hi omem te hi ka zonga kan startup ming hi indubitably culture ti ania kan product lo tel puih hi mogu craft brewed kombucha chu mizo thil ngeia thingpui le a titui tu ta na mizo thil thar nge man tun ni chung hian ka hlok pui keima ami mala ka hlok pui ka ti na chu mani in en non na hun min siama ka lo kal to na angte eng tin nge niang o tia ril ro lo om lo angte kha en non na hun min pe a chonin hetiang entrepreneur ang ho community a batel ve hi perspective min ti sau saka hei hi ka hlok pui em min ka share kon company dream chu yang vision po nianga role ban ani do top maya gastronomy lam mizo kan thil thar chu nge kan eile ke mani mil nge ya thil om zane ile chuan ngam role pol thil han siam chu hi kan vision le kan thil tum ber ne tu tir chuan kan business plan kha kan soyanga kan business plan a chuan sub broker nia clients la ka brokerage lo e khan ro mai ni ma se kha kha om je nei lo re ni chuan kan vut ke mang kan mi han shwal chawa sarma ka te sarfela te ho kan mi han shwala business idea kharon lut ta khami hun lai khan lockdown zo level khan ta edutech kha edutech lampang ho hi aron thang na sai mai ni baiju sin sianga baiju kha ron thang ta pak ta ni kha khan khovel pumpuya hemi edutech valuation hi ron ti sang ta ni sta tak chuan sarma ka te ho khan edutech lampang ho hi tiula thang anon tia ti chuan chu bootcamp kha kan mang tang kai ni chu edutech pe pung edutech ti kha ron piang chhuak ta ni mo chu kan soi du na chu tuna hian bootcamp hi atang kai na tur em chu kham in business plan kha thla ka ngai mai thei alien kaldon chon thla ka ngai mai thei ni chu thak she lo lang khami hun lai kan thian te kan lu pui te kha amak ka ti chu an business plan khan thak she ni an lo ui ni ka hlawhtling thawang an tia mo ka hlawhtling thawang an tia chu ti chung chuan tuna hian an hlawhtling lo chu ka shelawa an hlawhtling tura chong ka nga ya amar chu poimo em chu a experience nei ta zo kina business plan he ai try in kan ti don jan chu tiang chuan ti ngai tlat me an ti chuan ti shelawang u ti kha kan soi duwa a chan chu keini po kha kan ui ve tho ni kan business masa kan lo plan dana chuan chu tiang chu ani ta chuan sarma ka te sarfela te hoga mian shil tak taka edutech lampang chi te kha yan business plan kha kan thak ta tuna hian kem hi mang thiamula ka duwa in business kha allo enge feasible innovation kha tiang vel kha allo nei ni pon enge tuna tang hian ai plan tha arong kal don chon business plan te poi thak angai ni chu tiang khop chon in pu sangai don ta ta chon thak she lo la ti kha kan soi do ni chu chu idea ron pian chhuadan ani chu ke mani idea ron pian chhuadan bootcamp a trainer idea thara ron chhuak ani chu Kaming su Juliet len tluangi nia tuna handin tharveng aizole chei me kanya nikum khanin bcom government chang bana college chan ka graduate cha tuna hanin tunkum tira chang khanin angel business promoters of Mizoram na hanin na ka thokve chanani company min hi kalen nei che alawa achan jun hmasa vela chang cha product hi ka develop ve chanania ka product hi sacha inchi butter tinita chuanin sacha inchi changa peanut butter nen han ka mix ta chuta chang chuanin peanut butter flavor tel sia sacha inchi
health benefits cha run king tel sia chumi butter chu koran siam chwa ka ming chu kale nei cha lo ni chu ka khwa don vel me hlok khak emma ka mami te pon sei vek to karinga chu kan tel tira changin hlok na tur clear lenia internal business plan layout siam dan ringa ta changte le mi successful story Ngenmu an lo mat an hun an startup business an ti changa enge an har sana to ang zong te min share ve veka chuan hlok na tur clear ani mai tuna hanin sajainji chu karon sajainji peanut butter ti chu karon kalpui nge ya chuanin hei hi Mizoram che hi target ka tum lawa I khovel pum pui ni chu ka target asan chu tuna hanin India ram mei ni lo khovel pum pui han sajainji mixed with peanut butter hi siaman le om ka shelauta chu wang chuanin khovel pakhatna ang ve hial tura kangaya chuan jon khovel pum hi den chwa top hi ka tuma chanin hemi product ka top me lawa company ngaya product thar ani emo lo om sa ni emo po nikina chon le market chau zel ka tum kaping chu leram chani nia kholai lung khwa mi kani Chengrang le Ngenmu hianin ka product pakhat I plant based milk ti hi karon tel puya hemi hi bu changa siamanya chonin a nutritional profile bu sa ani wangin hemi karon tel puya ti thui tak then pui the ka be se ma karon son pui the ka be se wangin karon tel ve ka startup ming hi kalapwa chialawa hemi show chang Chengrang le Ngenmu chang hianin ka chan the ka be se dewa chonin ka product tel pui ta ka hi rice milk chunya Enternan soy milk te oma almond milk te umta khatyang deu khanin zo bu chang hang ka process vechina achuak theya chonin soy milk te almond milk te ai khanin enternan bong nu te texture te kha ani nem ta zo ki enge awa ang ta zok ta chonin a nutritional profile hi ka du khop lo wang han protein te iron te magnesium te te kha duang kha lo wang khanin khami ang tel thei tu khanin Mizo ina kan nei thil de ubik ethnic flavors tur ang de kha ka introduce book ta hemi product ka hianin chu adang lambik de unanya chuan mi ponan du thei ka be sia hemi ka product ka hi bong nu te ei thei lo mi ang ho khanin an in thei turnya gluten free product mamo ho po khanin an in ve thei ve ka chuanin vegan ho po khanin an in ve thei vek don tinani chu kan hun man to chin ka mu dan hi ke mani ang how Indian startup du te entrepreneur panga shim tan po hianin a hlok thak katia acha zongin ke mani min thak thenga chuanin feedback chatak tak te kan dong boka baka ke mani ma local to experience nei chato tak haute kha kan bula thun soi theya atak ngein kan mu theya tun ma kan mu phak lo tur ang le kan biak phak lo tur anga kan ngai te kha interaction te kan nei puya ke ni hotan chuanin a hlok thak kati tuna hian MSUM building kan omeka tuna kanom na hi lecture hall number 1 ani tuna hian Chengrang le Ngenmu bootcamp ba ron kalte achunga hanan chumeka mission changan ni achu tunge ni enge helai no tel chan te han idea te thil chang ron chat kan tumdona tuna hian business plan preparation an nei meka chu achunga kanan lu tanga kan ti bai via me thei ni yes ama sabber han kan ngal me kan lo ti bai lo me chu khang ei din ming min lo shin chuan te Shuaya. Chuan enge in business idea in business plan here. Chuan te furniture works di hikadina chumi noya chuanin carpentry o revet kum riat kum somnot chuni vetoni chu chuan chumi noya tang chuanin I carpentry lampang workshop school langkha din gatum chove me ka chumi tur chu tunai present gatum ani le chuan eng iron tel hi lok poem ai kala lok pui chawzel chu ni chu zir tur lir ne ka tan chuanin zirna background ka nei that lo wangin zir tur lir khani ta thank you kala zir chawmek zel nei hi hela main kan kale vele thunga chu ko ai startup min lo shin Ke hi chuante ne hian kan ti du na chuan hei chuante hi mi thiam lu tuk mai nia chu he business plan tur te kanan boi pui du na chu kanan en vel me kan ni a school tur te kina e carpentry school tur te ala buat sei dua chu kanan boi pui me kan ni kan lo me chuan hela ma han kan pay vele thunga kan lo ti boi lo cheu
in rem ti em enge in lo en lai kha hi ke ma product ania ginger beer lampang ma se hei kan bottling te kan thak do na kan bottling chu ikal puina ri te 2022 achangin vela ni mo chuan kan soi thui mai in ming men an chil mal som dong lian at lau khania chuan ka startup hi arwa ania chuan ginger beer le rice beer hi kan product chu ania ma se tuna chuan ginger beer han kan focus ri chuan ani le Chengrang le Ngenmu hemi ron tel hei abul chan na chawnia bootcamp hi enge I hlok pui dan chin kha ka she cha ka hlok pui khop me Chengrang le Ngenmu hanin hei sorry bootcamp ka kal voi khat na te alo ni bok nen hei thil kan shat lo tur tam tak ang chi interaction le khatyang chi ang te chan knowledge tam tak kan han gain bok ta chan enge hei business plan le pitching ang te hei kan lo picturization khan dik lo lu tu kan ni chu kan lo ngai tua da jam pitching te chu hei avai soi ngal tur ang vel ang khan kan lo ni hisap ta hei ti ngai lo chu har sa ve di chu mo ke te ang zong kha kan han tre hin tai kin tan po za thak rum ang ko pin kan lo kan shat lo lu tuk na kha hei alok thak top hei amal mala soi tur chuan atam lu tu ka kan thil heta kan study khamo entirnan atir khan min lo call ka don khan an broadcast china live chin ti khan ka hu phur lu tok ma se khami tur khan min lo shape vek tuna chan hei han second session te po lo thleng don tang te po ni la hei tuna chan a chau om ve to ama ka chan kan in prepare thot lova kan ta khan a hlo om ve ni chu chuan voin hi day 2 nge 3 voin hi day 2 ni min ngot po khatero in idea in thuak zong khan soi zoi sak che ni min khan sandboxing kha kan neya chuan hei kan pro ke ma ni related ni me lo kha pitching kha kan han ti vel ta chuan hei 100 crore budget ang tur ang vel han department hei department promotion na tur ang chi ang te ka han ti vel chin ta kha hei kan thil ti nga kan ngai to ngai me lo kha nya hei khatya ang capability ka kan nei ti kan in shemya lo ma se achula kan tia kan lo ti thei ma khatya ang kan thei na te kha min zon chwa saka hei kha te kha hei khatya ang kha kan zirang ti ngai na ka shelo shim apancha income ze po cha ko ma se hei kan la kal kwal du se kin kan lo let leng helwa hian kan chu ve thungange in lo boy em lo pola le mi kan sei vela kin wana shet puya chuan enge hemi bootcamp hi in voi khatel na nya turo in pan hi en chu in lok puem lok pui khop mai lok pui rap thak ni top mai zani startup combination ke mani taki folium mood an ya minga chon I hei hi alternative hei play with ang chi te kan hrianga kha thing mangin an siam ta ke mani chon na manga siam kan tu ani enge mani chu kan plan hi a secret ve deu lega ma se hei ke na hi ani hi amu chuak tu nia a bon lu tu ka ani hian a soi phal chuan kan soi phale na rungot ka chu man thei chi big chong lawa na ba ka mau entertain construction waste ve la tami mau khami her soma at a fiber tenena trang kop tura khami board folium board anima so ka chumi cm chu ani deuh mai ani le chu tiang chu mizo han ti ganam to in ka shelo in ka shelo in ti nga thei phei chan ti ro che don le mai ani le cheng noi ni hi in lo chwa thei in ring ka shelo le ani pol nang kan fi ka bei sai a chan chu hemi product hi rin ain hai minan thil chian nu pai chon a tha ka tila tu ka a ko zong hi atlem zo ka hemi wood bangai angai hian hei kan siam thea sing ni kan don thei dom pai chon a lo mong ngadang chan tuna han zan dar kwa vel ani an la boy khop me kan lo ti boy lok mai che u heten kan chunge harem lo dewin enge in lo cho vel me hei bi plan ve kan lo siam vel me kan ni chan kan soi zau mai nin ming le ngai zu la kan ya ke mai le chwa no mi
นี่มินลำที่พอเขาหุ่นมังทวีมินกันเชียร์ตลอดจ้าชาวน้องมีกันติเมงให้มีช่วยเองบูตแคมป์พี่day 1 day 2นี่ตาจะนี่ตัวน่าดาร์กว่าอะไรเจ็บตลอดอินฟันเตชักตัวมินเล่าไปอันวามกันแล้วติดต่อกันแล้วสวยตัวลุตุจ้านี่เลยอินเชื่อสาวชิมเชื่อสาวแล้วจ้านี่เลยอีโลกปุยดันเตให้มีโจเองบอดใส่อันนี้จุงจ้างชิมมาเฮียนอีไงดากระเชจ้าเนี่ยโจเองที่YouTube เวลาหันอันโชว์ให้กันเราเอ็นทรีนะอย่างเงี้ยโลกทักกันเราตีไม่มาเกี่ยมานี่ปนส่วนที่กันหันลูจิลเวต้ากับจนบูตเกมเตียกันเนียสารมาก็เขาวินให้กันที่เชียร์ไงแล้วเขากันเชียร์กันที่ไม่เองกี่มาก็โลกปุยนี่ต้องให้สวยวักไงปกติเรานี่จะสวยด่านวักปกส่วนตัวนั้น business plan นี่เราบอดใส่เมก็เองสตาร์ทอัพนี่ชิมเกมอันนี้ไอโซลการ์โบอันนี้ตาเสียจูdoor to door collecting service อันตา garbage ก็เอ็นที่นั่นไอโซลก็ไปอ่ะจวนจิงลำพังอาเฮียนบอลโลกนี่กัลมาเทไม่มาเช่นขัดไปเวมันเราเตจานน่ะหุ่นเนเราเตเลยอินมันเราเตนมตาข้างเขาตานขันจันลำอาเฮียน service กันเปตานี่จูอันบอลโลกค่ะจอยเทเลยค่ะ garbage เปกันเราเดอังอ่ะอัน doorstep อาหารกินกันว่าปิกังอ่ะอันนี้ค่ะจวนจานป่วยค่ะอันง่ายต่อเราที่นั่นนี่จูกินนี่กันเขามี service กัน provide ที่ตานี่จูกัน service กันดันตั้งปุยอันนี้เดี๋ยวไม่อันนี้เลยเองที่อะไรเงี้ยกันปุยต่อจูกุมินกุมิน February นี่ส่งปลี Valentine's Day กันรันจันตานี่จวนมีมาจวน idea จูต่อตามมาเซ่ February นี่ส่งปลีค่ะเองกันกันรันกันกัลจันน่าอันนี้จูเบริน่าจริงๆเอาลิ้นติดเดียวเนี่ยอันนี้เดียวอันนี้ยังกันเองอันนี้เลยโมจะมีอินกัลตัวนั้นจีน่าจวนที่อินหันติดเสาตาจวนตัวน่ะบูตแคมป์เป็นเรากัลเลตาอาการให้เราเชียดตกเราโม่ business สุ่มจ้างเดี๋ยวพอเขาแต่งคัดที่ตั้มตักเงี้ยนังมาปนอิสระชัวกินกันงั้นจุไลจุกระเช็ดจ้าเนี่ย business ที่เราแต่เห็นอัดชุ่งเห็นทิลเชียดตูที่อะไรอุตต่ำเลยถูกป่ะเฮ้ทิลีจังงดสารมาก็จังงดพอเห็นday 1 day 2 day 3กันแล้วมาบอกว่าเกมอาจจะอักขมโดนเราเรียนก็เสียเฮ้จีร์ตูดังฮักกันลังอ่ะลิตุกินก็กันเสียมั้งเฮ้ตัวน่ะพอเห็นนัวดาร์กว่าริโดนักที่อะไรอังไงโดนก็ติดจันรึงดเกมอาจจะตัวน่ะจังเห็นกัดโลกปุยอันนี้เดี๋ยวไม่จ้าจะเล่ไม่จ้าชวนน้องมีอย่างงี้สตาร์ทอัพAki cuma sama kata noyan FPO kan ko immersive ang karon tel ani le ten in han ti hauta enge abo rakshim shimi chalai tamzok ti han tiang hi lautem ve sei ti hey enge ke mani line lo po khamo tia han kom khan mi khan lo idea to pani chu hey ke mani po khanin enge nakin zela tan thian idea min pe an thogrim box ya acha ka tiเราไม่เราบ่อยเลยจะรู้ส่วนเฮ้ยนุ่งเฮียนmentor สารฟิลฮาวินเราบ่อยขอบแม่กันเราที่บ้านเราโดนเจ้างั้นสารฟิลเฮียแม่หลันตีหลังเวรเร่งแต่เสียก็ยังมักก็เป็นเรากังสารฟิลchairman เลย CEO TiLi แล้วมันเนี่ยส่วนของไอ้นี่มิงมีเรากันเราที่บ้านเรากังเจ้าเรื่องเราอังตักอีมิงไม่น่าจิละจอยละลบออกมาส่วนเองสตาร์ทอัพไอเดียเต้หินไปในปุลไว้นั่นเนี่ยตัวไหนหินกันกัลปุยชาวมุกมะปะเอาไว้นี่ไว้ทุ่มเวลิจูเอ็นจินัตกันในตัวมาเซ่แคปิตอลเทลอมเราวางเฮียนอาจจะชัวตัวตักเฮียนกันละบ่อยปุยเทเราเดิมอันนี้จันแล้วคุยเทจุนังมานี่มุนินในเงี้ยนี่ไม่ดังตายละไหมให้มีอาเทสนั้นที่ช่วยทำกันพังเทเราตามันรัวเตกันละในเชื่อตัววางินมิโซรัมจูตั้งรับเตกันนี่ถึงตั้งทบเตกันเราตามิโซรัมเห็นต่ำตาเนี่ยช่วยเอจอนนั้นกันเรามันเพียงช่วยมีดังการเอจอนนั้นพวกการถึงตั้งมีแต่การเราพังชงเวลาโดนตาแต่ใครหลักคุยเทจุดต่ำโดนนะมันต้องมีการหลักโคมจนนี่เลยให้ตัวนั้นส่วนเองบูตแคมป์จันนี่นะนี่อีโลกปุยดันเตเลยอีรูที่ลมเด็กก็เชื่อจ้ากันที่เราที่การินเหล่าลำได้ยันยาการินเหล่าลำได้ที่ละการินพักบักกันกี่มาเงี้ยไอเดียถัดตักมินเปียช่วยวิชั่นจียังตักมินเปียมินเปียบอกว่าก็ตัวมาก็จีนผ่าไอ้โลกนั้นจะสวยโดนจะสวยตัวตั้มไหมน้องเล่ไหมมุดช่วงเดียวตัวเอ็มอะไรตัวเสียช่วงเวทเจ็บภาษาเล่นรวมครบไหม
ale nagtuk te po boot camp last day la nei tu ro nuam le lok ta hun mang tuin do sakna kalan se a ale ki po kalome ale chuan an hnung lama hian kan pay vele thunganga e nunga hian lo thok mol mo la khongai ni ming menan chil masala kaming chu lalram chani khoi venge e kema hi kholai lungkhwa kania tuna de khwata nga in kanwa chuan ani le hemia i lo tel dan hi ka che cha Ch&Ng ka an ti thar le don te kha Tharthilthlentu ti Instagram account chang hang ka lo shia chuan ka in register ve chuan enge startup ni shim startup tak kala nei lawa chani idea stage chai lo ma o prototype hi om ve to a chu karon lu pui ve mason ka du ban karon lu pui ve ani le chu englam hoi nge kal pui je sai theng hemi hi enge idea hi scale up kadua pathian zara dama pathian remati chon scale up doa enge scale up kadua ram pon vel thinga ka product hi phau chwa ve ka chaka chon ani le mo Ch&Ng boot camp I hlok dan pakhatal minan shil de ka mindset ta hianin enge achazong I min thak sak kati chu mindset hi enge mindset thak hi ke mani ang tan chuan apoi molu tuka mindset enge chang thailo ang hi chu ke mani tan hi chuan thalo lu tuka chang thei tur ang mindset kha ke mani amin tu sakna sa chuan an mani hian min support to pa ke mani shil kan ngai na la ya han min shil shelo bu kha tha kati ban che mi lok pui na se don ani chu tro kan lo me a ela yan tlangwa pani lo chu a an mingte an startup te le an lok pui MT te ha kan zat vele doni khong ai in ming minan chil ma sa ola coming to Alex Rosang le nak tenia chuan immersive angaron katel lalbe ka zola kania chuan indubitably culture lama tangin chuan ani le chumi chu in boy pui na re commercial hianin product pakhat hi kan launch chu kum khat le chan ve apel ve ta Mogu craft brewed kombucha. Kalau in China lo. Sani na nile, Chengrang le Ngenmu in wantila, tam tak dan chuan business te pon start to ati ande chu an mamodo nem ni te pon lo ti thei chu ni. Mase ta boot campaign run kala Ch&Ng in design run telta, enge I hlok pui to chente, tin enge nangma ti soi du tam tak poi nei karing chulai chu minan shil. A boot camp la ya chuanin personally ke chuan in revision hi tha ka te tuna poken revise pha mai pal kalo nei nge ai tha ti dan tur omem tiang tele ka clean lo na lai mo weakness na lai kha express all pha hei ka lok pui ka ti San boot camp ni thum chung turani ta atoi ti nge are ma wen ke sia te ti du thu sam chuan sei se chu ka te ma sela business management claim chuanin full day alak chuan a boi thak ve do thawat ka chu ka thathiama mase du thu sam chuanin akarang chu ni se immersive do in ati man the ama me chuan hela ma hian kan kal ve thunganga Ch&Ng boot camp enge I hlok pui dan te le nang ma hemi boot camp in han kala in rilwa thil tam tak mason na te le thil idea shang kha om don ta ni day one ate po allow shwal vak chu te ro in tumlo lam de zong te po khan thil an local pui ta khang te po kha I hlok pui na le I rilro om te kema tak chuan a tha ka tin san chu entrepreneur everyone build up thar kan tam ema abikin chalaya hian kan mindset a hian entrepreneur lang pang kan ngai to na sa chan ve ni chu chumi atan chuan promoting atan he an tha ka ti an ron ti tha ti chuan ani le ni mina khan eng department ngein chan mina khan ban che to lo ve di mo 100 exact and crore exact in man to 100 crore khan engzang in mo in team khan 5 in ma mutlem ve lo kami had last ho amute very near nia eng pa ni se day to aja ma son na amanga tera chan day to de po lok thak da gamang to in de sang na kan lan che lom tu kan to na hian in nuai lama kan chuk vele thunga transment or tin alo chut puyan lo shil mola chuan he ta hang queen kalo kwai her lok mai che
Chengrang le Ngenmu season 3 lam kan lo ento chuan kan lo shita in karinga mango jelly kan sema de roma khan chuan in veng kha vareng te vareng te ranga lo kan la shet thap chuan tun chum bik hi englam nge enge kan startup kan idea tun trumai hian mar chamui ka ron tel pui ni chu tun hei tun han bootcamp zanni na anita a nikum a te poilo tel to ta enge nang ma mason na kumina hian in thian thar mel thar te tam takan mo mer hret thar kan han nei ringo te hlok thlak hrim chuan ani le tun season masa chu lo da chatai la season tun season bi ka hian bootcamp day 1 oma day 2 oma engzong nge hlok pui kumin hi ka hlok pui khop mai tila ni kum kha ka hlok pui deuh zogin ka hria I ti ma kan han siama te nge ni activity kha tam deuh zogin ka hria ni kum lama khan chuan ani le enge ngal ber ni kum lam enge asho te kalphung te lo she chang to pitch lo to zogila an ti tum kha ni sia pitch lo ti fel lo to ha cha kom to jok nan tho tak te ka chungan la shwa le pot don chewa ni chu bo chu purom tho mai thil thar kan hriat bel zela ling poni se lo boy le char ro chan kan nula lamte kan ti boy le lokang khongain iming minan chilla kaming su Juliet lel nun twangi nya chan azani na hian business plan preparation khan lo nei meka chu enge idwang te ni siam thei donem siam chan to siam thei to ra ga ngai chan ni le Ch&Ng hemi bootcamp inexperience to chin hi nge hlok pui dan hlok pui khop mai englo hey mi chi sang successful story te kan hangai tha chuan khang vela chang rongot po inzir da tur tam tak kan nei ngala chuan in kan le shat ngai mi alo hetiang b plan siam dan rongot te po abula changa atop thein min zir tir ngal veka chung zong adi chuan hlok na tur vek kale mo chuan min day 1 a khan department sang te an han chan der ti ta chawa chuan 100 crore te ro an man turan da 100 crore te po kha engtingin manang ti khan an han shwal ta chawa ta han engzang in mu kha ta khanin sarmar ka khan min rate ve lem lawa alo ape do lo jang nia a thei hil pala ni mai thei a chen khan 5 crore 20 crore te kan mu to ro nikina la zot le nge ro reng mai ale kan lo me a ke po le chuanin sarmar kan no ti bai lok chu hey ma sarmar kan ti da turte idea sang zana rei po le ti kha tui china ti satle ani lova thil try je ti na ni kan tlang walte yama sain an ming minan chil se ti vara kan vara nia chuan helam mal som zola engei startup LED bulb vara hi ni nang hi kutiang ka pui kan discuss immersive mo engponi se Ch&Ng bootcamp hi enge in lokpui da kan shecha thil thar kan zir nem chan hei zante are chhotena muta chhuange ni a ril rohan thil thar ro nom se la top play theila ala purom khop mai ale helama ngai dan te le bootcamp lokpui da tin ngai thabele anuam lu to ka chun the guest speaker an uncle te kan thil experience sharing an khan ka lokpui to ka chun enge ke ma po riru te zu thlak ve man che em ti han kum kha chung an in shwal mai wala te ro cha kom kop mai mani se lo soi ho le ro kan lo me Sandbox to startup 10 emo entrepreneurs te emo business to te emo ni na an tlak palemo an tluk palemo an tluk nat lutuk lo na ta na caution na lo te an tlak the na mo na lo te an tluk the na ta na duang ani ta chu sandbox chu ni ta om je chu leichar chang dewa in tlak aya e kha lei du nuam zoka atlak pon na lo zok ti sandbox tin ani ta chu wang chuan hei po hi Chengrang le Ngenmu sandbox tin ni ta ni chu chuan om je in chu kan han kal pui ta chuanin chu ti hian training hi sandbox ti hi training minga tan kan han phwa ta ma se sandbox hi kan opening chau ni ta ni hi sandbox hi
ala in khar lawa amara chu tuna tan nge training 3 days training hmasa sandbox boot camp kan ti hi nge chuang de wa kan zo thei hi pathian hena po long thuam se tin ai pe te startup te immersive training aron lut te zong wanga he program po hi om thei ni ti kha tom na tang ka soi duwa long thu ka soi bo kan yo kalom yo tikhan kan pasal cha ni tumte kan muta a eng startup te hi thakha chung TiLi incubator le MSUM ka shwaina hnoya uluk taka en kolani dona chumi zo chuan cheng nuai neih hlo thei turin thang chhuah pa te ma anronin lan le dona ni Chengrang le Ngenmu season 4 episode 2 August ni som thuma kanin mole cheu donia